City of San Fernando, pesinayan ng transition at turnover ceremony dareng manungkulan. Mayor-elect Gerald Aquino, manualaging pamanyaw palang dapat pipilinan, dapat gana-gana makinabang king mabalakad. CDC President de Varadera, metong kareng prioridad ng environment sustainability. Designers ting Formula 1 circuit sa Chula king Pampanga para king world-class motorsports facility. Korean anti-corruption advocates may buklat opisina king Ciudad Angeles. Maya po oras kabalin. Kayan tabi mabilog o pwersa ng GNN TV 44, mabiyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilatan ng garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap kilub ng Parmingo. Yako po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Matagumpe ang pesinayan king Ciudad San Fernando, ing transition at turnover ceremony na rin bayong manungkulan king syudad. Ay ni istorya ng Patricia Mamang. Penny munane ning lokal a gobyerno ning San Fernando ing transition at turnover ceremony niyang Lunes, June 23 king Heroes Hall, Amphitheater. Tinagon king programa dina re-elected Mayor Vilma Valle Caluwag, kayabe dina outgoing Vice Mayor BJ Tiger Lagman, Vice Mayor-elect Aurelio Brenz Gonzales, at reng bayong halal a konsehal. King seremonya, formal niyang tinurnover Lagman reng dokumento at reng simbolikong gamit, kalupan ning gavel kang Gonzales at reng 9th sangguniang panlungsod. Putting the interest of the people first and always guided by the sense of duty, compassion, and integrity. We sincerely wish them all the best from the 8th sanggunian to the 9th sanggunian, and may God continue to guide this administration toward the continued progress of our beloved city. Keti pigmaragol ng Lagman ring agawa ning 8 sangguniang panlungsod at ingulaga na misundu igliderato kay bat mayari ing karelang termino king June 30. Pasalamat naman ni Gonzales king kayang elilan king pwesto. Sabi ko kang Vice Mayor BJ, he's one of my role models in kayang kababanlob, in kayang pamagkumbaba at pamakyabe kareng tao. Metong po kareng kana akong in-idolize. King kakatamo pong outgoing Vice Mayor BJ Lagman. Pakit na nomang Mayor Vilma Caluwag king publiko, reng dokumento ning LGU may inventaryo at validate na ning DILG o Department of the Interior and Local Government, kapamilatan ng City Local Government Operations Officer Alan Don Malonzo. Pretty sure na ako man naging sahop ning kaya katamong bayong Vice Mayor Brenz Gonzales at ding sanggunian, agawa talangan at abit tayo itang mumunang termino. Katutuanan, yarine itang first 100 days tamo, gawan minalakan yan, uling kainangan, api pagmitingan mine. So, mamandar na lareng balang departamento para kitang malagong first 100 days tamo niya. Watch out! Dinikdik ng Gonzales ang ulagan ng pamisan metong ning executive at legislative body ng City Hall bang isulog lareng programa para king syudad. Despite of the recent turnouts na 12-0 po tayo, we will make sure that the sanggunian, the legislative, is still an independent branch. We will still be the check and balance of our mayor. Of course, susuportahan po natin lahat ng mga magagandang programa. And of course, kung meron mga konting issues, pag-uusapan natin ito. We promise to unite para sa kapakanan
ng future ng ating Fernandinos. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Mitokyan niya in check and balance King City Hall. Yan ang sinigurado ng Vice Mayor-elect Brens Gonzales, lakwas at pare-pareho lang may kakaalyado rin hanggang sinambutang opisyalis ng San Fernando. Ay ning report. Pepasyag ng Vice Mayor-elect Aurelio Brens Gonzales na makasadyaning magobra para King Syudad, kasanmetong i-Mayor Vilma Calua. I will be the healthy bridge and the healthy gap between the executive and between the legislative. Panikwanan tamo po na maging united ya po, inkakatamo pong sanggunian. Siyempre, malaking tulong po yung nanalo po lahat ng councilors. And of course, si Mayor Vilma at ako po sa this last elections. Agpangkang Gonzales, suporta na lareng manimunang proyekto ning alkaldi, kabilang na ingpaman na lakad ning City Hospital, ingpaman nyamasan ning alternatibong dalan, adonasyon ng kumpanyang SMDC at ponduan ng 3rd District Congresswoman-elect Micah Gonzales. Reng mobile clinics at ingpamamye laptop kareng estudyante ning City College of San Fernando. Sinigurado ning bayong halala Vice Alkalde na miral pamuri ning check and balance King City Hall, lakwas at mikakaalyado lang pare-pareho. Reng sinambuta opisyalis King Syudad, manibat King Alkalde, Vice Mayor, angga King sangguniang panlungsod. Despite of the recent turnouts na 12-0 po tayo, we will make sure that the Sanggunian, the legislative, is still an independent branch. We will still be the check and balance of our mayor. Of course, susuportahan po natin lahat ng mga magagandang programa. And of course, kung meron mga konting issues, pag-uusapan natin ito. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Binida na rin bayong mamuntukan kini Syudad Mabalacat, ing asahan na serbisyo kareng memalen. Pakiramdaman tamo ing amano dari Mayor-elect Jeld Aquino at Vice Mayor-elect June Castro, king report ng Patricia Mamangon. Kung ang mga nagboto po sa akin ng mga tao ay siyempre ako ang mayor nila, sa mga kabila naman po ako rin po ang inyong mayor at makikita niyo naman po ang aking pagtulong sa kapwa ay hindi po pipili, lahat ay makikinabang po sa syudad ng Mabalacat. Reti ring meging amano ng Mabalacat City Mayor-elect Jeld Aquino kayag naning karelang victory party inyang June 25. Sinigurado ning halala mayor na alayang pepilinan karasking pamanyaup kareng programa ng LGU, supporters naman o ali. Pegmaragul namo namang Mayor-elect Aquino na posible neng panibalan ning LGU ing pampublikong ospital ning syudad. At isa sa mga topic na napag-usapan namin ang pag-turnover po ng hospital na kung saan kayang-kaya naman po ng budget po ng Mabalacat City ang patakbuhin at i-operate po ang ating hospital para po sa mga Mabalaqueños. So sa administrasyon mo rin posible ang magkaroon ng hospital? Yes po, posible 100% po. Mabilog naman ning suportang Pepa Naketi ning kaalyado at Vice Mayor-elect June Castro king bayong administrasyon king Mabalacat. Yung mga proyekto at saka programang gustong ipatupad ng ating minamahal na mayor ay 100% susuportahan namin yan at aprobahan namin sa Sangguniang Palansyon. Ginaransya na mo namang Castro na mitokyan ing check and balance King City Hall. Meron naman din nanalong mga oposisyon eh. Kaya hindi mawawala yung check and balance. Paiiral natin at papatupad natin yung transparency and accountability. Yun ang pinaka-importanting bagay sa legislation. Doon nag-uumpisa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya kayo lang ang tabayanan. CDC President de Varadera, metong kareng prioridad ng environment sustainability. Designers ting Formula 1 circuit sa Chula king Pampanga para king world-class motorsports facility. Korean anti-corruption advocates may buklat opisina king Ciudad Angeles.
Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang Kapampangan. King Ciudad Angeles, palinis ng Malabañas Barangay Captain Luz Nava, ing basurang nitambak king Abacan Loop. Ay ni report. Inyang June 23, Lunes, agad ng pepalinis, Malabañas, Barangay Kapitana, Luz Nava. Ing basura, king Abacan Loop, pamipabalitang at lungaldo ng makatambak, king amanwang lugal. Sinabi ng Kapitana Nava na kanutambakan ning basura iti at kanututong at lungaldo ng makatambak king amanwang basura. Iti kay bat ning linwala video, king meto nga news outlet. Tingnan nyo naman po ang basura nakatambak dito. Hindi po natin according sa mga na-interview natin, 3 araw na po ang basurang ito at hindi pa kinukuha ng barangay. Kukulay chay Kapitana Nava kareng residente na tatambaking basura king lele na ning dalan. Mamasala na mo naman ning kapitan na 3 beses king paruminggo ing pamangwang basura king amanwang lugal. Palwal la kanong pasibayong schedule ning pamangulektang basura king mabilog a barangay para king kebalwan dareng ganaganang residente. At tatandanan na ing barangay Malabañas ing kinilalang malinis sa barangay inyang milaba sa Banua king ligligan penimuna ning lokal a gobyerno ning Angeles. Ako po Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. CDC President De Vanadera, metong king prioridad ing environment sustainability. Pakiramdaman tayo iti king report ng Angel Dumagat. King meganap a media forum akapihan at balitaan sa Pampanga, menya Jose Clark Development Corporation President Attorney Agnes De Vanadera, king pamamyay prioridad king environment king libutad ning progreso ning Clark. Agpang kang Attorney De Vanadera, bistat man masanting na atin development, dapat mo rin din ang importansya in open spaces. Take care of the environment so that the environment will take care of us. We have to balance it because in the end, if we don't take care of our environment, what we have generated in terms of income will be brought to nothing. Bahain ka dyan, o magkano yung gagamitin mo sa flood control, kulang pa yung kinita mo. So that's the kind of program that we have here. Metong karing abang gita programa ng CDC ing environmental sustainability, metong karing abang gita programa ng CDC ing environmental sustainability. At metong karingay isip pa plano ing Clark Green Code na maglayon i-maximize ing renewable energy king Clark. Ako Angel Dumagat para King News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen susuyo. Pepasyagyang suporta Engineer Bautista king pamamuklat ning Bataan Nuclear Power Plant. Ay ni report ng Angel Dumagat. King meganap a discuss with us press forum ning Central Luzon Media Association Pampanga Chapter,
Pepasyag suporta i-Engineer Eliseo Bot Bautista king pasibayong pamamuklat king Bataan Nuclear Power Plant. Agpang kang Engineer Bautista bilang meto nga electrical engineer, dapat sayangan ing planta. Dapat paan na rin. At saka i-rehab muna. I-rehab yan, nandyan na yun Puti-la railway. Paan na rin yan. Inisplika na rin ing maragula potensyal na ning nuclear plant ang makabawas king singil kuryente. Ang assumption ko dyan, yung ating electric power rate, yung charge ng electric, talagang tremendous ang down yan. Assuming nagbabayad kang 10,000, baka maging 3,000 lang o 10,000. Kasi ang fuel niyan, minsan lang magpo-fuel yan. That is good. Ang life ng fuel niyan, uranium, good for 25 years. You don't use any fuel. Bistat mat maraguling kapital, maniwala ya Bautista apang malwatan ning benepisyong akwa king Bataan Nuclear Power Plant. Ako'y Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen Susuyo. Kekatanem ang kilalanan imbayong pamuntok ng Regional Police Office 3 kaya lili ng Brigadier General Jean Fajardo, king report ng Angel Dumagat. Formal na lang talaga i-Police Brigadier General Ponce Rogelio Ibasco Peñones Jr. bilang bayong Regional Director ng Police Regional Office 3 kaya lili ng Police Brigadier General Jean Fajardo. Fajardo naman yang maging bayong hepe ng PNP Finance Post. Meg Silvia Fajardo bilang spokesperson ng PNP at Chief of Police king San Fernando. Penibala rin ng PRO3 ang muna king 2025 elections, anti-drug operation at kampanya laban private armed groups. Samantala, menibat naman ni Police Brigadier General Peñones king PNPA class of 1995, maging Provincial Director ng Zambales at Deputy Regional Director ng NCRPO. King kayang maging speech, sinigurado ng Peñones na balawos ing reformang inumpisa ng Fajardo at magpatupad anti-crime drive at community engagement ang makatuki king direktiba ng PNP Chief General Nicolas Torre III a 5-minute response time at police mobility. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen Susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang Kapampangan. Meto nga world-class racetrack ing asahang mitalakad Kimbalen ng Lubao. Ay ni report ng Patricia Mamangon. He will maintain the lead into turn number 1. Max Verstappen in second. Around the outside goes Kimi Antonelli. Outside line.
This is one of the Formula 1 circuits in the world. At reng utak at tsukeng gulot dareng iconic F1 racetrack at Tilke Engineers and Architects at Chulaketi king Pampanga para king makasali sayang proyekto ing Pradera Verde Circuit. Asahan niyang mitalakad keti king Balen Lubao ingamanwang world-class motorsports facility kayag na ning gerapan na groundbreaking ceremony king pamanimuna ning businessman ay Rodolfo Bong Pineda. Ito yung pinangarap ko dito sa Lubao. Unang-una sa buong Pampanga, magkaroon tayo ng maraming pupuntahan ng mga tao sa buong Pilipinas papunta rito sa Lubao. Meron tayong golf course, meron tayong flying na mga ultralight, meron tayong wakeboard, meron tayong water park, at meron tayong theme park. The upcoming circuit will cover 4.8 kilometers, features 17 technical turns, and is engineered for high-speed action with a top speed of 255 kilometers per hour and an average speed of 155 kilometers per hour. The facility will boast 2 layout configurations, 2 club loops, and a dedicated drag strip, making it a venue for competitive racing, timed attack events, and club track days. So this is going to be a club track that will host multiple national races. It's going to be 4.8 kilometers. There's 3 configurations, a drag strip, 2 club loops, and it's going to have a professional karting track, a very interesting pit building. It's a V-shaped pit building, and one of a kind in the Philippines. Once completed, the Pradera Verde Circuit is expected to become a hub for motorsports in Southeast Asia, attracting racers, enthusiasts, and events from around the world. Magpasikan kanong Lakwa City, king turismo ning Lubao at ning lalawigan. Before para naman ito, nandito na ang golf course, nandito ang wake park, ang theme park, ito open na, ongoing ang water park na ginagawa. Tapos ito ang circuit. Ito masasabi ko na hindi lahat ng probinsya merong ganito na katulad na sa atin. Hindi lang hindi lang Lubao ang magbe-benefit dito. Tayong mga Kapampangan kasi dadayo ang mga turista, di ba? Ang mga taga-ibang bayan, taga-ibang probinsya dadayo sa atin. Metong yang German company ing Tilke akilala king pa magdisenyo kareng F1 grade tracks king Mabilo Gayato. This is Patricia Mamangon on the spot. Pagmaragul ng Grab Philippines na metong yung Pampanga, kareng tuturing a rising power hub, King Luzon. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Pepasyag ning Grab Philippines na metong yung Pampanga kareng bubuluso ka digital powerhouse king Luzon. Uli ning malawak ka pamananggap dareng Kapampangan king digital platform kalupa ning GrabCar, Grab Food, Grab Express at GrabMart. Manibatin niyang umpisa ning GrabCar king rehiyon niyang 2019 mas melawak king serbisyo ning kumpanya kareng 14 cities at municipalities king lalawigan. Ngeni alos kapit na ning driver at delivery partners ning Grab king Luzon, Meni Batan king Pampanga. Megsilbi ang bisita king News at Use Media Forum ning Pampanga Press Club is CJ Laksikan, Vice President for Cities ning Grab Philippines. Agpangkaya reng digital platform ning magsilbing dalan bang makapamye mas marakalakabiyayan at oportunidad kareng residente kete kilalawigan. If you look at Pampanga, not only as a heart of Luzon, but also from a Grab standpoint, it's the heart of our business. And we're very, very, very proud to serve, kagaya ni Mark, and I'll tell about Mark's story in a bit, but also to many of our restaurants across Pampanga and also across other parts of Luzon. Matagumpaya namang pesinayan ning Grab ing community fun run na inausa super takbo king Clark Parade Ground sa Pekyabayan dareng migit 3,000 partners, merchants at app users bilang selebrasyon king Apulong Banwa Naniti king rehiyon. Misundo yung super takbo king Iloilo at Davao bilang parti ning advokasya ning Grab na pasik na nga ning inclusive growth king Kilwal ning Metro Manila. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. May gumpisa na ang klase dareng 8 PDL o Persons Deprived of Liberty king San Fernando District Jail lalam ning Project Akbay. Ay ning balita ng Patricia Mamangon.
Formal nang megumpisa ang klase dareng 8 persons deprived of liberty o PDL king City of San Fernando District Jail bilang parte ning Project Akbay ning City Government at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Rank PDL kasalukuyan na lang maka-enroll king kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing king City College of San Fernando, Pampanga. Pesi na rin niya yung klase kapamilatan ning hybrid setup, bang aso pan lang mayari king kolehiyo ka bang atyo king sukulan. Layo ni Project Akbay, ingdinan lang bayong pag-asa at kinabukasan rank PDL kapamilatan ning edukasyon. King balang leksyon at diskusyon, ditak-ditak lang tatakbang reti king dalan papunta king pamagbayo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo. Mabilog ang suporta ng Mayor Vilma Caluwag para kareng pambato ni San Fernando king International Robotics Competition king South Korea. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Gelingan dareng kaya nakang Fernandino king Robotics pasibayong mangibabo. Ing ICT High School Trobo Masters ing magsilbing pambato ning Pilipinas king International Robotics Stage king Robo World Cup 2025 agawan king South Korea manibat August 11 hanggang 15. Pepatibe ng Mayor Vilma Caluwag ing mabilog a suporta ning city government king multi-medalist a robotics team ning CSFP Information and Communications Technology High School. Inyang June 23, personal lang binisita reng team, kayabe dina school head April Concepcion, reng teacher coaches, king alkalde. Pepaki da na reng Trobo Masters, karelang gelingan at talento kareng milabasan na banwa. Kabilang na yung Silver Award king Innovation and Business category, king FIRA Germany niyang 2023. At reng 4, a first place at metong a second place, king Brazil, inyang 2024 para king karelang Safe Seat at Turtle Projects. Agpang kang Kaluwag, balaus, ing commitment ning syudad, king pamagpasiknang, king talento da reng kaya kang Fernandino at ginarantya ing mabilog a suporta bang misulong pang lakwas ing karelang potensyal. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ning News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamang tutukan. Matagumpi ang pesinayan, impeka mo munang HARP Central Luzon Summit. Kaya bereng tourism stakeholders, king rehiyon, ay ni-report ng Patricia Mamangon.
King kapag nasa napasik na nga ning sektor ning turismo king rehiyon matagumpay ang pesinayan inyang June 27 ing pekamumunang HARP Central Luzon Summit kayag na ning 34th anniversary ning Hotels and Restaurant Association in Pampanga o HARP king Kingsborough International Convention Center king siyudad ning San Fernando. In programa, pemuntukane ning HARP king pamanimuna ning karelang presidente ay Remedona Ravina, ing General Manager ning Microtel by Wyndham Pampanga. Ing pamitipon, tegunan dereng migit 200 tourism stakeholders, iba't kareng miyayaliwang lalawigan king rehiyon. Kayabe pa, reng 30 exhibitors, iba't kareng hotel, restaurant, travel, transport, food sectors at marakal pangaliwa. Ang pinaka talaga natin para may one-stop shop tayo. So once we have this association that brings all the tourism, mas madali yung coordination natin, mas madali yung pagtutulungan natin, and sabay-sabay tayong aangat yung turismo natin. Ika nga sabi natin kanina, mabuhay yung Central Luzon at turismo, mabuhay yung turismo ng Pilipinas. So that's our main goal. Dinikdik ng Ravina, ing pasibayong pamanalakad ning turismo, iba't king epekto ning pandemya. Partikular na keti reng domestic travel, magpakabye pasibayo, kareng lokal na destinasyon. I would say yes, nakabawi na tayo. Unti-unti nang bumabangon yung mga natin, not just the corporate market but the leisure market, bumabalik na. International or domestic are also coming back. So I would say that nasa mga 60 to 80% na tayo ngayon. So yung occupancy rate natin. Ingaman nuang kaganapan magsilbiyang plataporma ning kolaborasyon, pilatan dareng opisyal iba't king gobyerno at reng lider ning pribadong sektor. Metong niya kanong takbang itibang apasiknangan at apalabong niya pa ing Central Luzon bilang metong kareng manimunang destinasyon king bansa. Please collaborate para ma-uplift pa rin natin ang tourism industry, not only in Pampanga, Central Luzon, and sa national. So, yun lang yung pinaka namin, and love for the industry, yung puso namin sa industry, yan ang nagmo-motivate sa amin for coming out with this summit. Samantala, ginaransya na mo naman ng Department of Tourism Region 3 ing karelang balaw sa suporta, kapamilatan dareng training, capacity building programs at aliwa pang inisyatibo bang apatas ing kalidad ning serbisyo king industriya ning turismo. Nung pisasabihan mo ing training, marakal tamong training para karela na libre at ila mismo makapagpatutukin at bring maging equipped la ela mo mag-operate, but they do it excellently, world class. So the download nila rin programa na ng national government, baka nita mas ma-empower la pa niya. They'll be able to bring forth itang nano ya talaga ing kay na ning mandato potang atika king hospitality ang poking of course tourism. Meto ngayong HARP, kareng peka-aktibong Tourism Association king rehiyon, abalawos aman nyulong king kalidad ning serbisyo at kooperasyon king industriya ning hospitality. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Meto nga opisina para kareng Koreanong manyulong king kampanya kontra korupsyon ing pesinayan king Ciudad Angeles. Ay ni report ng Patricia Mamangon. A delegation of Korean anti-corruption leaders and lawmakers joined local officials in Angeles City for the inauguration of the new office of the UN International Anti-Corruption Day Philippine Organizing Committee. The event, led by the Union of International Association, Korea's Anti-Corruption and Civil Rights Commission, and the Anti-Corruption Civil Movement General Federation, marked the formal assumption of Mr. Kang Jong-won as the new chairperson of the Philippine Organizing Committee. We are focusing to make the peaceful world and then transparency to the world. We are trying to prevent the corruptions and then regulating the corrupting practice.
Korean officials, including Vice Chairman Oh In-chol of Chungcheongnam-do Provincial Council, emphasized the importance of global cooperation in combating corruption. Corruption is a global issue that threatens democracy and the rule of law. I commend the efforts of Philippine civil society. I express my deep respect for the courage and efforts of the Philippine Civic Alliance Against Corruption. Held at Remember Cafe along Phil-Am Friendship Highway, the ceremony was attended by Pampanga-based local government representatives, including Councilor Edu Pamintuan of Angeles City. According to the organization, the office will serve as a hub for grassroots coordination ahead of the UN International Anti-Corruption Day observance later this year. Nakabantay po kami sa mga corrupt na people. Nandyan naman po kaming nakaantabay din po sa mga mabubuting mga politicians na which is na pwede kami pong tumulong sa kanila sa ano po ng ating city or local LG. For GNN, this is Patricia Mamang. May kisan metong laring talapag-obra ng Kapitolyo higkaduang nationwide earthquake drill nganing banwa. Ay report ng Angel Dumaga. Agnanagnan lang megdak cover and hold ring talapagobra ning provincial government ning Pampanga king ganapanakadwang nationwide simultaneous earthquake drill o NSED. Penimunana iti ning Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office king panibala ng Johnny Cayambao at Provincial Administrator Attorney Charlie Chua. Kaya bela naman king mekisan metong king earthquake drill reng miyembro ning Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Red Cross para king masaleseng pamangawa king aktibidad. Metong karenggewada ing pamagbakwito evacuation, pamamunta king evacuation area at paganaka kareng dapat gawan king oras na ni ngayon. Ing NSED, inisyatibo nening Office of the Civil Defense ang makatapat beses gagawan balang banwa. Kapag nasana niti ing isadya ring ahensya ning gobyerno ating publiko king posibleng ayun no aliwang emergency situations. Ako'y Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuy. Kaya kata namang silipan, rin pilang kaganapan king First Pinanari Pride Parade ng Nepo Center, king report ng Patricia Mamangon. Makulen ng peg-celebra ng Nepo Center ing pekamumunang Pinanari Pride Parade at Pampanga Taste Fest 2025 king pamakisan metong king JCI Angeles City Culian. Ing ribbon cutting penimunan dereng JCI officers kayabe din Rocky Torres ning JDN Realty Group at Miss Nepo 2025 Alison Hetland. Marakala miyembro ng LGBTQIA+ community kaya naka na treng tala suporta ing mekisan metong king parada, bitbiting mensahe ning pamananggap at ning pamipante-pante. Agpang kang AVP Drew Botola ning JCI Philippines, betong niyang pamikatago ning Pride bang maging visible, maramdam at pagmasosya ning pangatawa manyad dispensa. Ing amanong pinanari, mga baldugan niyang rainbow king English. Ing selebrasyon, binyayan de reng makuleng floats, performances at drag shows na reng Kapampangan Queens. Kayag nananiti, inapag naman king Pampanga Taste Fest, reng migit king 60 food stalls abida, reng lokal pamangan. Kapag nasaning Nepo Center, ing maging makabuklat at safe space siya para kareng ega na ganami itong atok na nga ning kultura, pamiyali-aliwa at komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kanisablang Kapampangan. Yako po'y Benny Ginto at ini ang News Force, Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuy.